wa Kamba TV wina kwa Dominic Mwase we mana kana corruption no idele ba Kenya abengi masia aye corruption no idele ba Kenya ili kwanzie mwe ta na nzera bubyo na nene si andu metekela corruption itoka kumimani mwele wa kithido kana kiapo ki anene ambunge ma president na MCA maiza chabelwa mwele nundu kithido ki maiza cha Biblia actually ti powerful nundu ona kotini ona mushukiwa au kigeme kwa gazia ndenda nguna na kotini nena sia ugoki na ikenganio na ndio mwika andu amaiza hivi tuma kazi ni hati ya katiba na ile wakati ya na ndio mwika ite taketha ni kila kitu cha Mukamba cha Esawa wa mina kui kinyume nacho ukagwa kana mwenye wakagwa ndona mundu ukothi kinyume na kithitu kingi ila wina kwa katika suki ya maubo ningwelea na ukunenga maubo undu maende na uchibuka